Нямате право да вдигате две обувки едновременно. Както също така нямате право да се обръщате назад и да поглеждате другия каква обувка е вдигнал. Ако приемем, че теста е добре издържан, това означава, че трябва да имате поне 5 съвпадения. 5 бели или 5 черни обувки. Ако нямаме поне 5 съвпадения, започваме сватбата от начало. Влезте си от моята страна. Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo, io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo. Vola, vola su, sempre più in alto si va, vola, vola con me, il mondo è matto perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione, fuori e dentro di me. Começava a se ouvir essa escuta. Eu ia fazer isso tipo. Eu já recebi esse vídeo também. Tá?